Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke nje engicela laphana-ke ukuthi-ke mawuthi-ke usamusha kulona ikhasi-ke leli-ke noma-ke kuwukuthi-ke uyaqala ukungena kulona-ke, wenze nje kulungile-ke laphana-ke ungixhase ungaphumi ungacindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha engizobe ngiza nazo, ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje, ukuze ngingakuphuthile izindawo ezinjengamanje ukuthi-ke ungabe-ke ucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje. Udaba-ke lona-ke namhlanje ngilethele udaba oshaqisa-ke ngendlela eyisimanga-ke laphana-ke ey'ngenayo-ke zithi-ke sekudutshulwe isikhulu sikamasipala ngoYaba Lwezinhlamvu, sashona-ke lesikhulu asikwazanga ukuthi-ke siphile. Izolo ntambama kudutshulwe uMpho Mafole oyi-Senior Auditor kumasipala wase-Ekurhuleni, kuthiwa bamlalele uYandle eqeda wehla emotweni yakhe bamdubula ngentululwane yezinhlamvu washona. Lo mlisa kuthiwa ubeyi-Head of Corporate and Forensic Audit. Akukaboshwa muntu-ke ngalesi gameko, amaphoyisa aqale uphenyo asaphenya-ke laphana-ke. Kuthiwa-ke bebemlalele-ke laphana, bemlalele phansi bemcuthele-ke. Uthe esehla-ke emotweni-ke kwayilapho-ke abenzi bobubi abathola khona ithuba lokuthi-ke bamdubule ngoYaba Lwezinhlamvu, wabe esethulela khona lapho-ke. Nazi ngicela phela noma-comment section futhi uvume lokho ukuthi na ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu, bese wenza kulungile nje ungixhase ungaphumi ucindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli ukuze ukwazi ukuthi uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha engizobe ngiza nazo, ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje.